Reka twongere tubasuhuze kandi tubahe ikaze mu makuru yacu y'uyu munsi. Uyu munsi ni ayahe makuru twabateguriye? Zimbabwe ishimira Perezida Kagame wayifashije gukurirwaho ibihano. Naho mu gihugu cya Kenya umupolisi yarashe umusivile mu mutwe mu myigaragambyo yubuye. Umubirigi w'imyaka 92 akurikiranweho uruhare mu rupfu rwa Patrice Lumumba. Irani yabujije abaturage gukoresha urubuga rwa WhatsApp. Rero niyo makuru twabateguriye mu kanya gato turaje tuyarambure. Mbere rero yuko tuyarambura mwihangane murebe munsi y'aya makuru murabona ijambo subscribe cyangwa sabone mukandeho n'akazogera kazana ko nimugasige nako mugakandeho, icyo gihe muzamushimangiye yuko mugiye kujyamo abambere mu kubona amakuru ndetse n'ibiganiro tugenda dutambutsa umunsi ku munsi. Muhundire rero amakuru yacu tuyahere kuri iyi nkuru aho Zimbabwe hishimira Perezida Kagame wayifashije gukurirwaho ibihano. Ambasaderi w'u Rwanda muri Zimbabwe Musoni James yavuze ko abaturage b'icyo gihugu bashimira uruhare Perezida Paul Kagame yagize mu gufasha icyo gihugu kumvikanisha ijwi ryacyo mu rugamba rwo gukurirwaho ibihano by'ubukungu. Mu mwaka w'ibihumbi bibiri ubwo Zimbabwe yari iyobowe na Robert Mugabe yafashe icyemezo cyo kwisubiza ibikingi byari mu maboko y'abazungu bari barigabanye mu gihe cy'ubukoloni bisubizwa abahinzi b'abirabura. Ni icyemezo cyakurikiye umwuka mubi hagati ya Zimbabwe n'ibindi bihugu birimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho Ubwongereza, Australia, Canada n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi. Ibyo bihugu kandi ntibyatinze gufatira ibihano Zimbabwe kuko mu bihumbi 2001 Amerika yayifatiye ibihano by'ubukungu bigeze mu bihumbi 2002. Umuryango w'ubumwe bw'Uburayi ikurikiraho n'ibindi bihugu. Ibyo bihano byazahaje bikomeye ubukungu bwa Zimbabwe ndetse n'uyu munsi ibyo bihano biracyariho. Gusa mu mwaka w'ibihumbi 2017 ubwo Perezida Kagame yayoboraga AU na nyuma y'izo nshingano yashyize imbaraga mu kumvikanisha ijwi rya Zimbabwe asaba ko ibyo bihano byakurwaho. Ambasaderi Musoni James yabwiye RBA dukesha iyi nkuru ko ijwi rya Perezida Kagame ryagize akamaro cyane kuko bimwe muri ibyo bihano byakuweho ndetse n'ibisigaye bishobora gukurwaho mu bihe biri imbere. Ati bashimira Perezida Kagame ku ruhare agira mu kubavuganira muri gahunda yo kubakuriraho ibyo bihano bagiye bafatirwa. Ijwi rye ryakomeje kumvikana cyane avuga ko ibyo bihano byashyiriweho Zimbabwe bikwiye kuvanwaho kandi hari intambwe imaze guterwa, bimwe byakuweho n'ibindi biri mu nzira zo kuvaho. Yakomeje agira ati urwo ruhare yagize bararumushimira cyane. Ni ikintu wumva mu nzego za leta ukacyumva mu bikorera no mu baturage. Umubano w'u Rwanda na Zimbabwe wateye intambwe ikomeye mu 2019 ubwo ibihugu byombi byashyiragaho za ambasade ndetse bigenda bisinyana amasezerano y'imikoranire mu nzego zinyuranye. Kuva mu 2022 ibihugu byombi byagiranye amasezerano mu bucuruzi ndetse ba rwiyemezamirimo ku mpande zombi bashimira umusaruro w'imikoranire wagiye uvamo. Muri Zimbabwe kandi imaze kohereza mu Rwanda abarimu barenga 150 binyuze mu masezerano ibihugu byombi bifitanye yo guhererekanya abakozi ndetse Ambasaderi Musoni ashimangira ko muri Nzeri uyu mwaka abandi barimu bazava muri Zimbabwe bakiyongera ku bandi bari kugira uruhare mu guteza imbere uburezi bw'u Rwanda. Naho muri Kenya umupolisi yarashe umusivile mu mutwe mu myigaragambyo yubuye i Nairobi mu murwa mukuru wa Kenya kuri uyu wa kabiri tariki ya 17 Kamena. Havutse imirwano hagati y'abigaragambya, abashinzwe umutekano n'imitwe y'abasivile bitwaje intwaro bivuga ko ari abajura. Abantu benshi bakomeretse ndetse umwe bigaragambya araswa mu mutwe. Abigaragambya bari bateraniye hamwe basabira ubutabera Albert umwarimu wari umuboroga wapfuye mu ntangiriro za Kamena apfiriye muri kasho ya polisi, ariko ibintu byaje gufata indi ntera nk'uko iyi nkuru tuyikesha Arafi ibivuga. Mu gitondo cya kare abagabo babarirwa mu magana bitwaje inkoni n'ibiboko bageze kuri moto mu mujyi wa Nairobi maze batangira guhutaza abigaragambya basubije bamwe batwika moto. Ku rundi ruhande
abashinzwe umutekano nabo bari bahanganye n'abigaragambya. Video yakwirakwiye ku mbuga nkoranyambaga yerekana umupolisi wambaye ibikoresho byo guhangana n'abigaragambya arasa umusivile mu mutwe amwegereye. Umubirigi w'imyaka 92 akurikiranweho uruhare mu rupfu rwa Patrice Lumumba. Ubushinjacyaha bw'Ububirigi bwatangaje ko bushaka kuburanisha umubirigi w'imyaka 92 y'amavuko ukekwaho uruhare mu rupfu rwa Patrice Lumumba wabaye minisitiri w'intebe wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu mwaka w'1960. Lumumba kandi waraniye ubwigenge bwa Kongo yishwe arashwe muri Mutarama 1961 nyuma yo gutabwa muri yombi hashingiwe ku itegeko ry'Ababirigi baba bakolonije iki gihugu. Umurambo we utwikishwa aside hasigara iryinyo gusa. Umupolisi w'Ububirigi wakurikiranye itwika ry'umurambo wa Lumumba Gerard Soste niwe wajyanye iri ryinyo i Brussels, gusa ryasubijwe umuryango w'umunyapolitike mu mwaka w'2022. Komisiyo yihariye yashizweho n'inteko ishinga amategeko y'Ububirigi kugira ngo isuzume dosiye y'urupfu rwa Lumumba mu mwaka w'2001 yanzuye ko iki gihugu cyarugizemo uruhare byatumye mu mwaka w'2022 guverinoma yacyo isaba imbabazi umuryango we ndetse na Kongo muri rusange. Abana ba Lumumba mu 2011 batanze ikirego mu Bubiligi basaba ubutabera mu gihe Ababiligi 10 bakekwaho uruhare mu rupfu rwe. Muri abo bakekwaho haracyariho gusa uyu musaza witwa Etienne Davigno wabaye mu diplomate na vice perezida wa komisiyo y'umuryango w'ubumwe bw'Iburayi. Ubushinjacyaha kandi bwasobanuye ko uyu Etienne akurikiranweho kugira uruhare mu gufunga Lumumba mu buryo bunyuranyije n'amategeko, kumwimurira ahandi ho gufungirwa no kumutesha agaciro. Umuryango wa Lumumba kandi wishimiye icyemezo cy'ubushinjacyaha ugaragaza ko icyo wifuza ari uko ukuri kumenyekana. Byavuzwe n'umukobwa we Juliana wagize ati turi kugana mu cyerekezo cyiza, icyo dushaka imbere ya byose ni ukuri. Biteganyijwe ko urukiko rwa Brussels ruzumva icyifuzo cy'ubushinjacyaha muri Mutarama 2026 rubone kwemeza niba uyu Etienne Davigno agomba kuburanishwa cyangwa se ataburanishwa. Amakuru yacu tuyakomereze kuri iyi nkuru aho Iran yabujije abaturage gukoresha urubuga rwa WhatsApp. Leta ya Iran yasabye abaturage bayo gusiba porogaramu ya WhatsApp muri telefone zabo, aho ishinja uru rubuga gukoreshwa na leta ya Israel mu kuneka amakuru y'abaturage ba Iran nubwo nta bimenyetso bifatika yatanze. Ubutegetsi bwa Iran bwabitangaje bubinyujije kuri televiziyo y'igihugu ku wa 17 Kamena 2025. Gusa urubuga rwa WhatsApp rusanzwe ari urw'ikigo Meta cy'Abanyamerika rwahise rubinyomoza ruvuga ko ibyo Iran yatangaje ari ibinyoma, rushimangira ko rutangaza amakuru yarwo mu bindi bihugu cyangwa abantu. Rushimangira ko rutajya rutangaza amakuru yarwo ku bindi bihugu cyangwa abantu. WhatsApp kandi yagize iti ntabwo twashimishijwe n'iyi nkuru ndetse duhangayikishijwe n'uburyo bishobora kwangiza isura yacu. Ibi ni ukubuza uburenganzira abantu bakoresha uru rubuga nyamara serivisi zacu bazikeneye. WhatsApp kandi ikoresha uburyo bwa end-to-end encryption aho ubutumwa bwoherejwe bubonwa gusa n'ubwohererejwe. Iran kandi imaze igihe yarafunze imbuga nkoranyambaga zitandukanye, gusa abantu bamwe bazikoresha bifashisha VPN. Mu mwaka w'2022 Iran kandi yahagaritse WhatsApp na Google Play ubwo habaga imyigaragambyo ikomeye aho abaturage bamaganaga leta biturutse ku rupfu rw'umugore wari wafashwe na polisi. Gusa mu mpera z'umwaka ushize bemereye abantu kongera gukoresha imbuga nkoranyambaga. Mumundire rero amakuru yacu tuyasoreze ahangaha.
maze tubisabire muri munsi y'aya makuru murabona ijambo subscribe cyangwa se abone mukandeho n'akazogera kaza no kuri mugasige na kumugakandeho, icyo gihe muzamushimangiye yuko mugiye kujyamo abambere mu kubona amakuru ndetse n'ibiganiro tugenda dutambutsa umunsi ku munsi. Ikindi kandi mwibuke kuduha ibitekerezo byanyu, haba ari igishima ibyo dukora, haba ari ikitugira inama ibyo tugomba guhindura mu makuru tugenda tubagezaho umunsi ku munsi. Ibyo nabyo bizadufasha kuko tuba tubona ko mudukurikiye cyane 5 kuri 5. Imana ibane namwe.